Siak ni Manong June, siak ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sekti isam. Purpurngiit. Gargarakga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Good afternoon everyone and happy Father's Day to everyone. Apo, aglalo ka kita'y karupa tayo apo nga nagagagat. Siyempre, manang taripato ni familia and whatever kind of father you are, it's a day today. Happy Father's Day. Ket bawal ti agubra. Standby ka lang karuba. No si kakatatang ta pagserbihan na katagitay aanak mo dita kada. Siyempre, ni bagot mo mosta po. Ngarod, kakadwa tayo tila so ti 3 oras apo. Ngaram nam sa kiti sunatan ni Ayat ken Biag dito lang apo numero 1 nga programa ti Interot Pagilian. At da kami manan dito 98.5 IFM, iti Idol Tang FM. Of course, you're going to be with your Idol June Seriales and Idol General Pastor until 3 p.m. today. Kahit ko man na pong i-congratulate dagiti nang baka po para iti programa na pauluan when paset na pauluan diti programa tayo nga idol ko ni tatang ko kahit sangapulo da po nga nangabak iti different items plus 2 simple tokens apo. So bali 12 da amin nga nangabak and with that, thank you so much kadagitay sponsors tayo apo nga nang TED iti Ayat da. We have one from Hawaii and we have one from California. And dagiti items apo nga naawat da, daksang kasat na madi kayo si Maling amen. Iti pagkanurutan da lang apo simple mechanics nga hidden mechanics da apo. Anything that is 1,500 below nga request yo, itid da kuma. Yan. So, kaso dagiti duma nag-exit da din ti presyo iso nga handa nga na itid. So, ulitin mi, iti simple mechanics apo nga intid da kadatay 1,000 pesos, 1,500 pesos and below iti request yung item nga irigalo kini tatang tayo ay ket mapatgan. So, we have 19 entries and only 10 iti mga back plus 2 nga tokens abot tinaited. So, dagitay nangabak ako nga maibasa tinagan na ket i-request mi nga umay da dito istasyon tadagita dumaapo ket umaydan naaladan. So, ibasa mi tinagan dagitay nangabak and until 3 p.m. Anuhan nyo maala po, iti premiere yung kat maited next week pero sa balin to nga promon. So, forfeited no kan, so nga alain nyo tata, kapudutan na and in the observance of Father's Day. Tapos siyempre ito nabigat sa nga Father's Day. So, umay kayo tumarayan. Alain nyo na po. Dagito'y banbanag apo nga maited iti for the kid family kata kayo. So, first, apo on the list, ang nangabak, ako katikan taman ti medyo alive nga, kuha na balong, nga, apo, agwan sa amot internet.
Nagpuko-puko samat. Med samot. Di ka pikin mablao ngamin. Kung mablao ka pa, isa ka announce Happy Father's Day. Kadagiti aming tatatang. Happy Father's Day kanya, Uncle June. Thank you. And to my daddy nga awan iti lubong tatay Felix Sergiales Happy Senior. Father's Day mo kini Daddy Judy Pastor. And of course ni katugangak bet ni Daddy Joe Pastor mo lang. Diomedes. Ay, Diomedes. Dionisio. And Diomedes. Nga rod, dagiti na nga baka po iti gift items from For the Kedua family. Iti umuna po, entry number 3 with Donna Ordinario San Antonio nga dimawat apo ti Saklay and Radio. Umay mo alaan dito yung istasyonen until 3 p.m. Of course, congratulations ulit naman ni Donna Ordinario San Antonio na yung kabil ti address na. And number 2, we have adding Angelica Valdres of Angadanan, Isabela, Tirekas Nagat Radio. Yes, and damdama basaan tayo dikit susurat na po. And entry number 7, ni Raisa Ana Jane Season of Quirino Isabela, reclining chair ti dinawat namat. Number 4 ni Cheryl Joy Aguna, iti Kabatuan ni Isabela, radyo mo't lang ti-request na. And entry number 9 ni Monalyn Abenyo. Yes, of Quirino Isabela, dimawat mo ti tabuk. Opo nanginagay. Nanginagay ti tabukol si kayaw. Ayan. Diyos ko. Entry number 10 ni Jesuset Castaneda. Of Ramon Isabela, dimawat ti Botas. Para kini tatang nakit na iyawat mi tatayan apo dinagasmin ta adayo mo dito kawayan nga pagtarayan na. Wala. And number 11 we have ni Maria Janina Soriano nga awan ti indinawat na. Yeah. Awan? Kaya't na lang nga i-share the story na. Okay. Entry number she is considered as a winner ta napintas nga min the istorya ti biag na. And entry number 13 we have adding Karen May Caro of Luna Quirino Isabela. Dimawat mo ti portable wifi. Pocket wifi. Yes. Entry number 14 May Ann Marcela ti San Manuel Isabela. Pala mo. Dahil tala unay pala. Tadam. And we have entry number 17 ni Annalyn nga Obligar iti San Manuel Isabela dimawat mo ti quad cane para kini tatay na tatay sa rukod nga upatisakan na. And entry number 19 ato matik nga mo natay ko hindi na isurat gayam ni Riza May Saraos Radio Isuna from Bacoor Cavite nga maditoy Isabela ni tatang na. I-claim danto kano di balay damdamas asilig nga papananda. And entry number 18 ni Diana Iglesia iti Ramon Isabela matlang dimawat iti pangbalay nga bado. Pangbalay. Oo, not so expensive. It's just a two-piece, bali 4. 2 sets of pangbalay nga bado, short and sando. Kasdela, and kasimple ti dinawat na ni Balasang Diana Supiri Iglesia. Ang tinagan na nga tunay that is Diana Rose Iglesia. Diana Rose. Siguro di kapsaan ako Lionel Richie kumata no endless love kuma. So once again, kada kayo apo nga si Murat iti idol ko ni tatang ko. Congratulations kada kayo amin. Of course, because of the love, talaga mat ngayon paduyak ya iti panagaiyo kini tatang yo. Yan. So iti first song tabalong, of course, iti may sakatagitay kadakkelan apo iti nagatang bueno na ila ako mi nga kantami it's the Balsa ni Tatang Ilocano version apo tan i-rehistro mi dito nga sonata mi yan. So thank you so much iti writer na daytoy and the performer the late Van Luther Vandross gayam. Puso mo lang Valdres din ang baktatay nga may isa. Luther Valdres. Luther Vandross. Once again, para kata kayo aming tatang out there, Happy Father's Day. Hindi maladagaan Genggat na addaan na tipo Agubakam ken ni tatang Sana isala agraman ni nanang Ilininak genggat makaridepa Sa aging inayag nga mangiyuli kang yak Panagdumuti amak marit na Nakumalang abaling
sanak akasubing tay di agpatengga asa miweng tapno may papasko ti ayat ko kem tuy ili Agririkam kininanang ko agpa isalakan ak adagos kinitatang kasta unay panangay ayon na wenla sa nagtumetla ibaon ngagpakumbaba nutirabiin na makaturugan mangibatit kwartat pagpungpunganak ketjak impagpagaru apanawan na numatakaw ko kuma panawang nakaadam uray may nga adam apanay alelem kayak piliyak kansyon na diyak pakengga dati ayat ken iliw maipapasko amin ken ka jak mas baalang tilungdaang takasta unay panagib-ibig ni nanang kararag ko kararang na medlang lalablabes pa nagdusdusan na apay tagkum-comment ti live TFM awang kano ti uni na walang audio wala daw audio sabi amok ti pumudno ti karkararag ko ngin ka di isubling tay amak nga inayat ni nanang amok nga di nagtumet lapatgan ngem apu ipatay na amakasalat balse ni tata nagdaragdabeg ni rabi matumpal tinapa nagsubli and of course, Happy Father's Day also. Apo katagitay miyembro sa di pamilya tayo. Of course, to my loving brother-in-law, Bubot de la Cruz. Di na kaya ngayon magbagati tunay ng anagang ka. Ibalikas ko tata Father's Day. So, Happy Father's Day, Cipriano. Lakat ta. De la Cruz of Villa Beltran. And of course, good afternoon to my sister Regina and Annabelle. Aywan na, Father's Day mag-game kinibayaw ko Anthony, kini brother ko Clifford James Pastor. Operator. Ana nga tati awag mo kanyan. Ha? Awan, boy. Ano? Anak ka, susikat ka, balsamador ka, ta cremator. Kasi mo na nga ta. Clifford Pastor. Gur ka? Ano mo na, Jiko, ano? Vibrator na ta. Anyway, dagi tayo matapog kasangay, Idi Kalman, happy birthday bayaw Joseph Agtarap of Cabanatuan City International Airport. And milk tea, Dr. Milk tea and... airport, no? Ta medyo nalawa di lakat ta. Nalawa di paraangan na. Awa na. Kasi airport. Di swimming pool na na. Hanggang ngayon baga nga nalawa di... muging. Nalawa iti panagaya na iti 4 decade duo. Dito di may sa apong pagsanggiran mi dita ini ti Cabanatuan. So good afternoon and happy birthday kang Kadikalman. Ito tamang aldaw ni bagat namat ni ating Rhea mat. Talagang sinarno na. Iti birthday. And tomorrow it's Sister Winukabsat
Kathy Cabal Ayan, si Kathy. Salvador's birthday. It will be a big event in the Hilo, Hawaii. Awan na. Maawis amin nga umay Tumapuno. tumabuno with their face mask. Yan. Di ka mo kasunod celebrate di jay but then Ngam ti face mask na Gucci kada ko ya. Gucci, Prado. Ay, Prada. Prado, Logan kaya Logan, niya. eh, Logan kaya. Prada. Prada. Gucci, Louis Vuitton. Ayun. Michael Kors, dagay iti ko no bigat. No, Face mask ito'y- na mapan. No, ito yung matayan tayo ti face mask nga napintas kita tay Rosie. Mamlagi dyan? Napay na tuma. Yamaha. Mada. Ay, China? Amen. Rosé Motorstar. Wanda kita, di dapat nga. Moto Porsche. Okay nga rod, apo, kami mabasa kiti pangablaaw yo tarot yan, minapo ti bumasa kada kiti letters, iti kalman, ay letters, da kiti entry apo, iti idol ko ni tatang ko, ayan, kat iti umunaman nga basaan ta kita jay, ano ti awag ni Jayan? Jay. Aji kanya ni Diana. Diana Rose. Diana Rose Iglesia man, ta medyo makaisip nga ng basat tikat. So, basit lang ako, kami nga basahin namin. So, dagiti lang ako mapili nga mabasa iti, iti Diana Rose, ito yan. Sige. Ato itirigan tatakat, awan ti stand ti microphone. Diana Rose. So, dito, awan sa balay. Di sa likod sa, di likod. Okay nga Rod, once again, congratulations po kada ito At anay, Nang- Diana Iglesia. awan mo di karap, magkatuloy na. Di mo kanya ma. 18. Siyempre yung 2019 ah. Awan. Tanay ito. Ato yung siguro tapos ato yung katuloy na. Number 18 ata? Awan. Sa balay. 17 na. Omot. Awan di katuloy na. Itilatan na WordPress. Sige. Okay nga Rod. Iti umuna nga may basa abo nga surat. Nga nangabak iti simple lang titinawat na kaaruba. Sandula ang ken shorts. Para kini tatang na. And our letter sender is Miss Diana Iglesia of Ramon Isabela. Kat iti historiana. Kat ako nagbalik maglukatan. Kastoy madi malukatan. Lukatan malatan. Tadi ituloy tanto jayan. Idol ko ni tatang ko kung ano dito eh. Okay, Saan ni Marco Iglesia tinagan ni tatang ko? Pau! Kaslanagan ti artista wenno nagan ti nabanang. Ngem ti kinagpaisuanan na haan ngamin nga nairehistro isuna iti ubing. Ket sadala na amuan nga awan gayam rehistro na iti agkasaran. Kat gapo ta usumuten ti do anagan isu nga daytam ti panagan day uncle ko nga late registration kunana. Pinanaganan nanti Sani Marco. Han mga mabaling nga sukatan kano deta nagan nata. Adda tatuna nga sani ti nakakabil. Isu nga ninayon ang dalatan Sani Marco. Nagan na lang ti kasta artista nga mitipod no alangana manalon lata. Saan na mo awan ti pitak ti saka na talikudan ti balay milaeng kisubutan ti pakitaltalunan na ket kanayon ang nakainom wenno nabartek kan kanayon nga adala ta igpil a sigarilyo dagiti ramay na ta isulaeng kano ti bisyo na. Ngem pagyamanak ti COVID naliklikan na ti aginom gapu ti kangina na kang gaputa maiparit mitan. Ngem idi na ikatili korban fiesta matan teriknada kaduana dagiti babarkada na. Ito ni Sani Iglesia. Awan ti mabaling nga maipanakil ko kini tatang ko man mapanggap iti material labanag, awan ti sanikwa, awan ti daga, awan ti konkreto o balay, awan ti lugan. Ngem ti panagtungo isu ti numero 1. Nagasad kami nga duang anak da tainggana tata agkakaidda kam latta. Nasaya at latta ti banding mi. Haanaga po nga awan nga min ti kwarto di balay mi no diket di isu ti kayat mi ken uri na awan iti iso amin pilpilitan na latta apagadalan da kami tabaring lang kano no sumaya at to ti biyag mi. Kasta ni tatang ko sani
makitaltalon laeng ngem maited na dagiti masapol mi. Kontento akon ti adda kasasaad mi ngem kaya't kulang kumamot ti romang ay kami iso nga pirmi nga lalaingag ti agadal. Ket no addamat ti ket kung iregalo kanya na itatakat bado ken short pants laeng apang balay taman manulaang agudong ken kaya't kulang nga natarakim at kumaisuna oray na dito laeng balay. So, kung na dito'y tatay, Sunny, happy Father's Day kan ka. Manipod ka niya kini Kuya Danilo. We love you so much. Mwah. Tataalam mo nga dagayim ti Marco na jinagan na. Ada, ti... Maya. Ti ano, saan nila nga na? Temok saan nila. Amamumi actually dagitoy and... Sa ni Marco. Sa Marco season ah. Wan, hang ko mga nairaman di dyan ti ten nga nangabak pero si kami tinang nayo nanti regalo mi kanya natin napintas di surat ni Diana. Wan. Okay. Nga Rod, once again, happy birthday kada kay. Takat na natin kayo mo kansyon ng kinisani. Afgur ka. Dati maibagay unay nga sunata pa. Alawan. Di sani Marco and this is entitled Tagay. Para kayong kasani, enjoy your day. Happy birthday. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Tataman ng jitik lang nga nagkataon. Alawan mamarta kakun no ti malam may uminom akun oray tanal paskun ti obrakun natari patukun jay taltalon alawan mamarta kakun darwama kun outside di kulambon oray no bagi mun takukuamon narwama kamat maturog balkon ngemuray no bangking pagnakon jakpay amun tiayan kong alubon di yulaan mun no apay tukul titingad ko tada nang iwat abakat ko tagay alipay parita gay kayak pay tamakabibigak pay tagay pangikat ko itiliday takas lamet awanen ser-serbik jay balay tagay alipay parita gay kayak pay tamakakansyon at pay tagay ipapaskot tumagay tani bakit sermon na diag sargay. Dagiti mga apo iti premyo na dito lang apo RMN radio station Batog apo ti Green Mustard. Oma Building 4th floor apo ti amin elevator dati elevator na. Madi kay mabandog nga umuli. Inkana alas 3 apo ti panag-claim ti prices after that forfeited din. Hanto nga Father's Day nga men oray no mamarta kakun. Nakaturpos madagiti anak kon may salang iti parikut kun taydak kalang iwag ni bakit kun taydak gapo mamartekak tay dimpanag sarsar dengag putputak madilaw mo amin ket madilaw mo iso nga arak lang ti katukad mo tagay alipay parita gay kayak pay tamakabibigak pay tagay pangikat ko itiliday takas lamet awanen ser-serbik jay balay tagay alipay parita gay kayak pay tamakakansyon at pay tagay
papaskot tumagay, tani bakit sermon na diag sarday. Ngaro, dagi tayo manariman na po ang bubuya kata kami itatang kanito, mangbasa ka man kada ganiti dadlo mga agbubuya tabakano agtampu tanto. Gon, gano'n ni Ami Joy Sardenya. Idol, pabati nga po ng Happy Father's Day kay Tatay Marcos at sa asawa ko na first time dad na si J. Lord Sardenya. At pabati na din po lahat ng tricycle driver ng Centro Mart, Toda Benito Sullivan. God bless po mga idol. Yes. Hello po from Yolanda Dadiro and Glyza Acopio. Ayan, pa-shoutout ko na damit. And of course, Marites Espiritu. Happy Father's Day po, Sir June. Pa-request po ng Uray Awan Kan. God bless. And Mark Jelay Ventura, Sir June Soriales, and Pastor JM pa-shout naman sa ag-request na kumati ko itong titaltalon ko na. Soriales pala. And Kayesha Rayan S. Agustin, pa-shoutout JM Pastor, I love you. I love you. Happy Father's Day everyone, especially to my tweet. Of course, kabsat Nelly Mariano and Heron. Tatay Elpidio Heron. Para guys, karuba tayo sikat baknang ko. Thank you. Wala na natin. Po, hindi pala 1958 at ang request na si Kaya favorite na gano'n. Permi, Diyos ko. Nga ni Richard Latati baknang na datang kabsat. Eric Casamina, good afternoon, Manont. Talaga kita mati spelling nyo Ha? Manont. Batin na. Ito ni Manont. June, Ken Idol, Ken Mark, request ko man jay Bulan. And of course, Manukan Vlog, Jemarine, and Bangal daw. And Georgia Dillard, hi mga fafa. Kung na mo dito. And that's it. Naglalag iti internet. And, okay, basit lang kan. Balong, nga kanito. Tatandaan niya, pumatalastasan. Naimbangal daw, Idol. I-confirm ko lang kung ano ng abak. J-Entric. Napan na kami gimatangkethan ko ng ngeg. Salamat, Idol. Okay, once again, basahin mo digiti ng abag-abong entry number 3, Donna Ordinario of San Antonio. Number 6, Angelica Valdres of Pangatanan. Number 7, Raisa Ann Jane Season. Number 8, Cheryl Joy Aguna. Number 9, Mona Lynn Abenyo. Number 10, Jesus at Castañeda. Number 11, Maria Janina Soriano. Awanti cash, awanti prize na dito. Awanti items na nga dinawat na. Number 13, Karen May Caro of Luna Quirino Isabela. Number 14, May Ann Marcel of San Manuel. And May enter number 17, Annalena Obligar. Entry number 3, Zamay Saraos. And number 18, Diana Iglesia. Ayan. Sa nga pulo lang tinangabak nga madating ingat ang aming duwang nga hamang nanginan di jay dinawat. Hello, Idol. Thank you so much. Tanangabak na. Kung na Angelica Valdres.Ag-request Mantipang OFW nga kanta. Sagot ko kini Papa Mel ko nga Dasuna Saudi. Okay. Alain nyo yung gana. Alas... Kasano ngayon naman di kang makapantatan. Tata kuya, kung naman na yun di mauti tabukol. I get forfeited ating ititment to the next week iparaffle ng manan dito yan because today is Father's Day. Mano itit mo na bigat hanto nga Father's Day kinitatang mo datan iso nga tatala. Okay, that's the basit nga paganarutan kitang tamatag karatot nga umay data sayang dahil tabukol. Una, nagkinta bukol oh. Iso di kang inaan. Okay, so Idol Rajuman Deo. Agsubli kami kalpasan na po di sa mumamano nga palagip.